izinto eziexpayile and nohulumeni sibona ethatha unyawo ehambela slowly. Yikho umphakathi usuzowabona ukuthi awuphume ukhombisa uhulumeni ukuthi le nto yenzakalayo ukuthi kufe iy'ngane zethu ngenxa yama-spaza shops, enough it's enough, and uhulumeni makenze indlela ezokwenza ukuthi istophe le nto yokuthi kufe iy'ngane zethu, kufe iy'ngane zethu kule nto besidayisela ukudla okubolile. Kusanda kutholakala ama-warehouse la gqishwe khona ukudla okubolile, nithi iqembu lobukhona lisize ngalesi sigaba. Uyabona lento etholakala kwale warehouse iy'nkomba ezisobala 100% ukuthi ngempela asinayo intelligent yokuqala nje. Okwesibili uhulumeni asinayo ngoba awukwazi ukuthi la eThekwini eKZN ungane-warehouse engaka. Sibuze kumbuzo ukuthi le warehouse isidilivele iy'tolo ezingaka, ama-region amangaki idilive ukudla oku-expayile, of which basazofa abantu baseThekwini nabantu base-South Africa bebulawa izinto zama-foreigners. Thank you.